Yap uway na kidakot ka amwa milik hakapor baulot mu mandung tu sepo kami kalaya. Uyasak Ali Khan Pana, ubaju long ru kum u General Secretary ka Bangladesh Setralik. Kumju udakot ka Pirojpur District amwa milik. Ulaklatno hakapor baut mu panpet tu se India. Kene kalajia hakapor step jong ka Arab Saudi. Hakapor baulayo bandung tu sepo kami kalaya. Kumbay thu kibahaying u isak ula arung sepo kami kalaya langba ka selhet. Ula atler hakapor bakila kyulum bal ula klatno nakadaw bauyo hat atak. Handridon kibakanto basiat ki BSF hakata kapor magerung sa India. Haduk bandapoy sa uni upur. Daya thu ru rangkat baru isak don uwe ubri ubalong ru unong ilang khamat ka Central Committee ka amwa milik. Uba na sitagon. Bat don so uwe ubay ilang khamat ka jaka lakti Setralik hakane kapor bagi rung tu sepo Meghalaya. Kumban cupu kemau kane ka amwa milik kadai ka parti ka Sheikh Hasina kabalong ru ka Prime Minister jong ka Bangladesh kabal akhir cuki haden ka jing yaki ka bisir kai bahapo ka Bangladesh. Bat kala petre ru sepo jong kari India. Bat bun kinong ilam khaman jong kata ka parti kala petre nadu bami ka jing kenat ka bisir kai hapo kari Bangladesh.